Hello, in sung mi te ho na bon chawin ni khopa pakai menin kahen lim su ke yuve. Pathin dam na e pe win tu nya avela phat pha imu wa tu nya missionary mi khat Allen Gardener kiti ama Thusim seido theidinga ki je un pathin thangwa na ipe ve Tunia isay no mutu adang ima ahipon Allen Gardener Missionary Kholjin Thusim amahi sangkhat jasagi som kulali a anapinga sangkhat jagit som nga lakana anabi ahitai Allen Gardener hi England Gam'a anapingi amahi gamtha huldo adventures lam alunglut na ahin Lekhabu asim nom chu Mingo Parks Travel Africa gam Thusim le agam mi te pau cheng vocabulary kisut na lekhabu ahe athanup na pen chu leisi chung Kholjin zo te ding athip na talent and gift chu sakol chung to horse riding le tuizap swimming ahe nikhat ahung gol han til chun apa za hepa captain pan jing hapta le tuipi chunga kung tol ipat diutai ati tin aseitan ahile apa a eu za in na newwal na lai ji Allen kum phabik nga tadin tin anadon butnin ahe nisi le anu chu alup na bedroom ma agawa alut zin Allen chu lup na nom ta da tha a tul ta be bu chunga alup chu agamuzin ahi hiji chun anun adongin Allen idia lup na nom ta kidopi chu na da tha a tula na lup ji ham ati Allenin heno keima tui chunga kung in nei captain kahung hi ting nom kasa lo di ahin hiji a chu tulta chunga lupka kichu pan ahitai tin all molo helin anu anadon butzin ahe ei ho chate hile ailule kon khat loi ki hile don lo ailule mattress nom ta chu kida halo heling anahi hiti chun Allen Gardener ahung sei lenin ahin khu hi navy hin khu ahin mang pantai Phat achi chin Naval College azo zovin kum som legup athingin chuzovin agan na theilamin Navy anazok ngalin kum li zovin Navy hola a lieutenant ahung hitan phat sot lovin kung in nei captain ahi pai kitai chutia kung in nei captain ahi zo chun aneu laya anun anahil pathin thu hing Bible thu ho chu angai tun chule apan anasut anu hin lai Thusim biography chu asim simjin ahile nikhat hi anu le apa pathin hingjing pathin chu hu hing pu le lengin ain ke santan lagawa pin tha na di ta ahin nei tai Navy na to chun leise chung mun tam pia kung kai mun anamu sa zotan chule hito banga gamtha athun thun na mun ho chun phat ong anei kum le agam mi te nun le khan thlat dan ne le cha dan ho chu agave zin ahe nikhat chu Pacific Tuikul Island Tahiti kiti mun agalung tan ahe phat ong anei sunin avalen agammi chapang ho chu mun khatna pathin thu akihil lu chu amudo tan amazong ahung king khang lo nin o tuni pathin ni Sunday ahi ti chu agel do in chule hichi gammi te hi Christian sakua ahi ve ti ahe do tai hito banga gamning koi mihim ho hin khu ki khel chun
alung thim atong khathe tan a he chuta chun alung sunga thudo khat ahung kidong tan hichigam hi kojin pathin thu alut a he dem chule gam tha la ding le pathin thu hlun lo namun a na lai dem le kojin pathin thu agasi pi diu tam tin na sata in alung sunga thudo akine tan a he hichi thudo kidong pumin kung in ya akito tolun a he le South America gam ning chong alung ta win a he hichi mun chu Patagonia akiti tu lain Southern Argentina akiti tai ama ho chun ho thu zong hello le nei lo lai a hi vin agam mi ho chu thing le sum to bu hing khom chule khan to na him nei lo lai a hi chu a he do ki tai hi chun Ellen Gardiner in zong anato na Royal Navy chu adalhan missionary adin akipan ngaltan a he Royal Navy na to adala a South Africa Gam'a akal sun pathin kai huina zalin South Africa Gam'a Julius tribe ho hi nga Jesu Christa gospel thupa phungdin akal sung tai sakol mangchan gimnei ta gammang nui azot jin chule khat vei le tuipi su ho zapgal kain wapang dunga dangcha le gilkil pumin agi denjin tuisai ho husanin khat vei le asukang jin achung chona Julas lengpa gilo ta le galhang pa ki chat nan Africa Gam'a Krista kipana thupa alang sampantan a he o itiha sa a chule gente hil hu amanjing a hitalem e ho wang hichi gente hichan ge gente talew hen I hu le iveng lama ki kinung le jing ding hi ve hinla Ellen Gardiner agente chanin akipa en Africa Gam'a ni chen punsil sakhaw khat bip keng thut tu khat thi he spoon khat le chule Bible New Testament khat puma alung hai selin gospel athang samjingin a he chutia anato ahoiji in British Solkar in Londona patnin Telegraph akabmun Ellen Gardiner chu Africa Gam'a British Ambassador din apansa tawin a he in lawang sit ta chu gal ahung ta ji chun pha chum khat jowin London lama solkarin kileki din akubun amazon gal kichai ka adin anakile tai ani ve chan na a Ellen Gardiner missionary din akipat do kinin hechichu South America Gam'a anakal sungi galji a Africa Gam anung sun wang chun pakai ko na achan chu asumil di pun a he chutol honin aji acha te akipujin sangkhat jagit som thumle git kum chun South America Gam'a Araucanians mi te hinga Krista gospel hang samdin kiphal ta in anachi kitawin a he ni som le ni li zonin endes hang si sangan chunga towin anapalgal kaijun azonan hosung khat na in neu khat mai thasum pi din alaun acheng den tawe hinla hichikam sunga mikang anachi masaho chu sumkol ve migilo anahi ji un gammi hon athevin anaha do le jingun ahi Krista ngai lut nan asol dan ho ahead lo ji un Ellen Gardiner zong
gospel thu thang sam thei lovin ano do ki tawi hechi gam sung da than ani ve chan laun South America thang lam gam sunga Patagonian Argentina mi ho la akal sung ki tawin ahi tuipi pangdunga thingtum ho mangchan insa dan agam mite ahilun gospel thu arang samun mi ho ta santa le gin chat na ahung changtan ahi hichun alenin mission munpi mission station nei te ding tin hichi lungtu molso na din England Gam'a achin akithu pina agathum tan ahi hinla England gam chun lungtha na agatu tai hizong le Krista asol pa le aku pa hi ji chun kumthum zowin Patagonian Missionary Society khat ain sim do tawi pathin thangwa in umjing ta hen pathin ko na chang ho wang lungtha dai ji zong leo alo sam ngai pui England Gam'a aloi ho to Patagonian Mission Society aphu do zowun mi khat chun hitin an seitai tun South Africa Gam'a ida tha saw anahita zong le gospel thupa thang samdia ikile kit diu song tum khat zong pho hai loading bol thei zo si ki tho ta a bolding ama wang missionary dinga Ellen Gardiner hi isol lo diu tai tin ahen sei tai ama hon adayu chu Protestant missionary solding Ellen Gardiner chu solta loading atiu ahi hiti chun aloi agul ato hompi le ankung aso hompi hon zong ain thevin alim phla ki tawin ahi leisi na eta santa ho le ankung iso hompi ho insung mi ho thina ito na dia zong lampi su si a pang thei mong ahi ve ti hi mo chin ahi Ellen Gardiner chu Christian loilegul pha apizingin hiti chun South America Gam'a Bolivia gam sung chu azun ki tawin ahi Bolivia gam chun hosom le khat avilun missionary munpi hon na dingin phalna athum phe pe tawin inla mile sang khat to bang gam azot zovun hule veng chule mole thang tampi apalkal kai numun azo na keyin mission mun pi hon na din phalna gam mi hon apitawin ahi aloi le gul ho chu khosi nat le adang dang nat na avejun achung chu na wangsit ten gam sunga revolution aumji chun Bolivia gam dalhan aloi them khat chu to England gam lama akile ki tawin ahi liwei chan nan zong lungthadi lovin South America gam tuikul ho chun aloi agul phabip to anakal sung ki tawi hinla agam mi ho chu azanevin agilo theyin avon ho le thilkiu ki hin su na ding ne le cha o chu agu pi gam ki tawin ahi England Gam'a pat iza kai ko nga supply tha hongji ho jong chu agu pi ji tawi hichi chun gospel thu thang sam thei di talowin England gam lama akile ki tawin ahi azo na pena din Ellen Gardiner jong akul jin ki nin hinla hichu Ellen Gardiner din kinung le ki lo hil dia aloi cheng si to akithumuk now last journey ai tai Royal Navy na to nom ta sable leng banga ato na asa zo kumsot pi achi zo tan
Valley Zen Mission Project ani alo sap na zo si ho chun lung thalo hilin loi phabip to athain akko pau Krista la sulawin chule Mission Society ho ko ma zong kithu pi na nge di lovin akal sung zong kitawin ahi hiti chun ama ta in mission board kung in nei thillelo ne lecha chule adang dang koi nading kisimin hitin Patagonian Mission Society ho koma lekha thot asuntai kangai ta Mission Society ho azo na ke jadia kakal sun hi keima chama hi mona aum jong le kipu ingting chule Mission Society ke tha hen lang ke hi zong le e ko pau hu hing pun wang athupi leisit ko ningli a kipa na thupa hlang samdia e sol hi kanga thei pui e hon athupi nit po po hi te tin anasunin ahe chuzovin missionary Kholjin zona last journey din aloi mi sagi to akipat do ki tawin ahe numei phabit min sum atu do ho ama sum ta le kung in nei pioneer le speedwell mangchan aloi le agul mi sagi ho to South America gam zonin akipat tawin ahe aloi agul ho chu hoi ta hil cha na zong di povin mission na to lama ko na le vision nei chi ahi vi in la missionary training ham island theological education wang ani povin ahi man cha ding sille chen ne le cha wang thing se nin akipu ta ve South America gam atun diu ko nin kung in nei pioneer chu ahung sitan ahi mi hang san sagi ho wang alung thadi povin tuipi kinong gim nei ta ho chu apal gal kai jun haizat ham khat chu achi tan kung in nei speedwell sunga ne le cha zong ahung beiki tan ahi alhun naw kung kai mun zo se chu agam sung mi ho chu agilo je un kingathe talawin mi hon amu din hai sunga lekha thot asunun Spain te kung kaimun kazun tawi tin ada hape un ahi hichi Spain te kung kaimun zong hi akilem ji a kung kaimun dia kimangbo ahin mihim umdena mihim chen na hidi lo ahi Captain Alan Gardiner le aloi te chu vanoi midang ho to akizok mat naw akisatan cut off abang jing tan ne le cha ding lovin chule le si na ki thu pi ding le ahu do diu kinep na be hil khopmin a tawin ahi kung kaimun wau kama ngamat ding zong aha san in la Gam'ang si alsa ho chu anewin zupi ho le gammanga ne thi tapu chu anewin aki hinsu mai tawin ahe kilecha chungcho na nat na hisi ho chu thu zo ahi loji chun elenin hitin adairi asuntai kata sa arha samtan sun le lup na chunga kalumjin kapogi zo se Krista anga se plan ako ma dia e puiding bo nga kahitai tin asunin ahi nikhachu Alan Gardiner le aloi mini tehon thalhom pumin kung in nei sisa pioneer chu wau kama akai doon ponbu asungun akichol du tawin ahe adango wang kung in nei speedwell chun
akingawin ha sata in hinku amang tawi hichun Ellen Gardinerin diary asun kinin missionary kineu sa taahin humangjing kaloidang ho wang kel ngui chingpun ako madi to patman sangdin akipuitan keho sanga phazole tingzo well qualified missionary kanato ho tongzom ding pathinin hingong tanti tin amazon achang se en wow kam chun a umtai iti lainat umahitam aloy legul masa Pentagonian Mission Society hon anathim hla ubon thu ha nalom lom dinga tua aloy ngai ta mi sagi hon kimukit lohil dinga to ban zom thei ta lo dia amul lim sanjing mo hi itilai nat umahitam ni kho chom khat zovin Ellen Gardiner chun ain sungmi te din hla na thu farewell speech missionary na to ban job ding dan chule British Christian ho hi nga South America te thalenga ngi na le ka thot and appeal to the British Christian on behalf of South America tin asunin athi ding kun chanin mission na to na dinga appeal England government koma anabolin azo nang date 6 September 1851 chun South America missionary misagi ho thi zoin azo na pen pa missionary Ellen Gardiner chu kilji in agil kilbe se a supply ani ta lo ji un wow kama ain hu anachan tan ahi athi zo ni som ni 20 days later zovin relief kung in nei chu wow kam ong lung tan ahi le Ellen Gardiner lungdam sa wow kamalum chu amudo tawin ahi Jesu Christa lesi na alen lai chun hitin anaseyi Gam'a nang ho ta be be a kasi pi nehivi chang chang tula asa a athi lo le achangin a umzi bove athi wang le tam ta agazin ahe John bungsom nani chang som ni lali supiteho hichi Ellen Gardiner missionary pu rong South America hanglam gammi Patagonian hodin ain hu chu chang kitu lut bangin anatu lut tai ama hin hu kipi do thusim zalchun anathim hla a Patagonian Mission Society hon Patagonia South Argentina gammin Mission Center ahongun chule kung in nei khat asimun ama het jingnan Ellen Gardiner asaun ahi hichi kung in nei mangchan South America tuikul gamzo si a gospel kipa na thupa asang samun Ellen Gardiner chapata lamkainan khangtha tampi missionary din akal sungun munjo si a gospel alut thei tawin ahe tunia Ellen Gardiner hinku thusim chom cha ese do naw chan chu hintin pathinin angai thazu se e chan chung che wa mal e som pi taw han